an wala baraj jo kwang ni Ngundeng ke tong na pan ma le go nte ko mo goro ba nga ki bu goro te ram ngin men la ro ba na yo de la da ci kono ko ngaji go Ngundeng e ja ka kon me a ja ka kon me a dab shendan ci gona wudi kan ci man ni loka which is a gan no fully man no gona no e ja dan la liang je wotin jalat ka ngai je ko tok kala liang je ti ko kwak ti chapan pin ko nguk me ben ko jike la ti ti kama jike te ba len ngak dai shi an kwak ti Ngundeng ga ban pin din jal ko kon tele me de lo kon eken ti ka nga kon tan dia ho je ka goida bram ko len to do le ne me ya la de jise me wa ne kien go ya ko ba na go to technique an kwak tin jal ko kon te wa lo jo ka Europe a ling li de shi kana dai shi re ri kana me kon kor me wa la ro Ngundeng dai shi an kwak tin te kon ke ala kwa Ngundeng tele mi cha lar me de lel ka me de kan lo na ko ngai je Christian dia lo me nan Christian la jale ga Bible la ngai je de corrected ga Bible according to what Jesus Ngundeng yen ko kon ngak lo lel kwa ke ban ko ban ko lo lel na mo ko nyu video ni ko ni ngi story kwa Ngundeng je na ba ko lo lel reading ti chala de jen ko ngai yen Ngundeng they don't go outside nyin Ngundeng yi ko garar ngai je galat ka ngai je ko to and witness but problem da kwa ka tin ja ban pin tin tin ti point ko ya wal kwa ka tin ja ban pin lo de no wo kon ban ga pin ban lo lel wala le je me cha na me lel ne me ne me te ne ti de no won ta mu de gwa ngot me bana power me la power go gadan me la power ko dan te gwa mu ngun bana we use ko manin chi man ko ngai ken nyin Ngundeng ka thuok ka kwak te ka konta ala kwa Ngundeng mu te me are using de do la de ko si de la we ngul ye ko me chi ko lo ga nyin Ngundeng ko yang ne te ten me nyin ga lo ko la Bible la ka ma ba we Jesus be ji chol ka ta nya kwan jeng ga Bible kwan jeng ra bar ko Ngundeng ko so ko go ko kon wo de lo kon ga no kon Ngundeng ga jagdan simple as that we will not run away from it for no kan kwag kodan lo kon yan deny Jesus bana kwa ko kwen le ne bana ke youth ne bi ka lo ka kon ko am so sick and tired chi Ngundeng lar gani yili ten wal gani yidel kon ka kwa ka to ko hida ko lo am bi agam la ko bi gwa bi agam ko sen I don't really care I believe kwa ke ma che ban kon la turne dia ya kon ban kwa da wa kon ko ne ga menji ya ga di ru ban kwa ken le kan tundu ga kap tundu ngone ken bi go ko ga je dia ya Ngundeng kan kon ban kwa ka la turne to ba la go ka museum la history ne dia we have to focus we have to go on that area kati bana ga nyinya konte ka ke dunien mateke chi je pan yin kon di please ko share channel share ben ka share jare din Ngundeng da share ben
please. Kwa Ngundeng nene ko use. Akon cha bu tu rom kon ga tet kon. Akon cha bu tu rom kon to de kon lok. Ka tet kon. I'm doing good. No kon ko jel kon ngum kon lok. Jel kon ngum kon lok. How come ni kun kel ga kon kan kwak to de kon lok ko. Ayan kon kas ko yi kon chen je. Pon ji do pal ga me jike. Yo be ko nge do la ngul ga roi. But me gonna bury a lie. They all come back and take a mal can get up in Jesus have forgive them. I believe me con mal con lo window con den Ngundeng con lo ya. Kwaka den ko use. I jump for you could have been the Ngundeng. Over con bless. Cover con bind document. The man who long how you want to make you cool con ben. A jerk con. I gonna yen in jail con Ngundeng. I believe Ngundeng check a bind con a la tourne. Ngundeng malum ga nya go la Ngundeng ke ka ban kon la ala yistor ni ba la lat ga de me da ni Ngundeng ben ni Ngundeng den kwa ka jel ga yata la kwa Ngundeng ene ta ngo de ku use ye mare ti gwas ko ben go de kwa Ngundeng ku use to prove it wo Ngundeng ga ja ka ko mo ne de ga ka yata ngai kene Ngundeng ga ka la kon kwa ka la kon I think we can call la dwara la ka je na nyir kane kan won te ala da Ngundeng bi yi pen kon ni ken but ti de no ngun kwa le nyor ka kwa to de na lok Ngudan te dun tet Ngundeng la ra bi arong sen ku yena ngudin ka yarong sen ana me gor dil go ya mare ana ta go power de ku use power ana ya ban kon when ji ana ben yam de lo hi we all ji ana we long sen ti de la ko ignore che ye kun let anu cho lo ko dum ja ka me la jaw du ko to no ra ko tre lang go du me ko ji dang la ya go no interpreter me lo je ka ra me nga ko ji ra ni dro ki ma ra ba to lo ji do ko do fu ji ni al ba ra ni dro ang ngai to idro lo ko go ai ta la mi cha ba lo go ri interpreter mo go lo ji ra me la da jan nyen mi la serious ke par ko ro dun dan min ding to dan yo kan ti ai a to la ti ari har ko no ya ro nge ke ti go lu wandi ti kontar ken ngai kan was ken was ba ko ya ro nge ke ti wandi go lu ku kontar ken kan wat ken ko dar ken gwa ba ko tin lo ko dun dan re ko to no ra ma man no ra ko na no man nuor man do na ga nuori a jag dan mu ga tung nuori loko an ro inge ga to gol ri ga to gol ya ling it's time we ban realize we let kon me te let kon te tor kan kon yo krichen ni chwa ngawa ta but truth must be told talk balat my dear the lay kon we jolly jir ta kon we ga ni yir right kon we jolly Ngundeng and I believe la ling straight away men wane ga ila en di ga bin yel daro me kana kok do ga fon la wi kur me jiran kir la wi kur ni lon ma please welelo problem no ra me yoda ka me chenen oh god please you yoda nyok ding na ne ta de kula ga wande please la video ne ka yar na pan please so yoda ka nyok la de la lim na ko no ka video I'm doing good mom I lim na bo ka video bi lu yoda ka
Agane gan ko da men ban kon pin. Mr. Interpreter mo goro kon. Ala Ngundeng. Mene liye Jordan nyok. Mene dunjo. Ko no kwa Ngundeng let. Agane ko da men ana banjo ala jagana me Ngundeng. Ko no kwa let kwa ka mene liye tin kwa Ngundeng ti. Ko Ngundeng tele interpreter mo goro. Cholo ni Ngundeng yil, Ngundeng buong beling ko Nuer kel gi. Tele interpreter tele to logo tele to ga jak tele to ga jok tele to bentio tele to pangak. Atok Nuer. Tele interpreter mo gore. Mo to da loy kan dunen je. Agane Ngundeng mene liye mene liye ko Ngundeng. Kwa Ngundeng mene ga nang la series. Rin Ngundeng mene ga nang la tuok ko gwaske. Jajak padaran kon Nuer dial for a reason. But we ignoring him. You do to hey, Yalar ne Ngundeng. And let's go back to Ngundeng. Let's go back to Dentas and realize our mistake. Yom wa wa yati. Lara jin ko the barama go to Julian. Kajara me jak. Chedoro muy ga jag de chedoro muy ga jag de chedoro muy ga jag de chedoro muy ga jag de. Kon jagan bandinai. We run like a chicken. Wakon kus gold, no wind gold, but now an Arab, Nady Albantana, la Jawal, called Kun the Jagrish. But the main message, quack one day, one of a little quack one day. What is the point of having them? Here, conduct. Kayani Baukul we use you know what a contu. I should have condu wasn't what. Cordio Yaman now, you know. And it's a Donald Trump, you what told you. Australia and you Canada, Europe, America. And you can do it. Kabini ulu jang ni kwak Ngundeng ka bini je ya chai na kya kana ani jen messenger agana kwak nyore jodien lo ja kama ala do de lel ko Ngundeng ko I believe there's something which alar mo ba lel ka kantin ke ban pi kimi bible ban pi ji sai mur ko ga jike jen messenger ba ngare agana kon lo ne ko dan me jak dana ja kon metelo ngai to lungi ni me telo ngai to bu telo ngai to kelam telo ngai to bol telo ngai to tar lat yene ja chek ki gor ga ken ya gor lat yene ja chek yo ne Ngundeng ne kan yir durudo men ngonga jene men gore jene Ngundeng na no ne da linga ya da lo ko Ngundeng de taram ja ban reception ne bunga ga gor ga pin ba ko no ngodugal I believe is way straightforward to Ngundeng. But why didn't you cut the already? Cut the already, a kind of called Jesus. Take it. Truth must be told. Cut the ear. Take it. Take it out here, a dig back. Take it out. Kinena de Hargadar, call community at me, can you wit? Take it out here. Try a logoria was in Yankee when they one day. Take it out, I called one day. Go over focus. Call you one day. I have to know what is happening. Yari had called Jesus. Hey, so sit. Make it call one. We never tell it. Could yok, could go on. I used to do it. Could what young no part or a paraffin. Can go to call Jesus. Me, about a cock, Ngundeng cock. Ngundeng cock. That's the idea. That's the idea. I'm telling the reality. Go over on cotton right nigger toke. Tung Nuara.
Dog Nuer Jungurum. When Chiran Mamet. Chiran Jijus. I don't know. And you can't kill it. But one wonder. Simple. And you can't. You're quite a coming directly. Every young children that were on Jesus. Jesus just sent out with our corner. Choke up like mood. Well, I'm not going up like mood. To a teen, think it out in the 19th century, you can retain you. Can Jesus lodge? To a teen, I teach near 19th century. Did you kill you? Can Jesus lodge? You're here, I know Jesus a little. Take a longer jicky. Canadian let a member snitting ling right in the tech. I'm not denying Jesus, right? Jesus is God, is powerful, yes. I now come apply mood. Now come apply mood. Laya come ignore. Laya come ignore. La Naden Conan Dalgajilla, Moja long. Madalgaji. I'm telling the truth. La Pali while we yard in a wongo. You go on the opinion. Mim, the kind of war. But you're laying a mare. You couldn't silent. Go out with a mark at the jicker. Ya ku nga market jik kwakate mekin you long cook you the thousand your thing to give you malolo according to me jangat pero India le jal kore you have to pay some money, you have to pay money be no nyal. Tell you what, I'm sick and tired. Tell you what, good morning my handsome husband, what's up? I'm not pala to go kun yi kus kinya kus yuko ba kan jan falun ya falu to kus ko no hare I ship. Oh well to the land I'm sure I don't know. Tell you what, anybody. Then my message, and I believe I'm done. I'm done. I'm gonna call Ngundeng. Can be used? I'm gonna call that come back. How Injil ni aja ko kon mi Ngundeng. Tell the interpreter Mugor. This time right now we need Ngundeng. We need to use the power of Ngundeng right now. Yeah, come Ngundeng. That's for no reason. We need to use it to deal our guitar. I'm a lad. We need to use the power of Ngundeng to deal the guitar, to deal with our enemy. Simple as that. Simple as that. Come no kwa Ngundeng ko no koro. Na le na ja ga power mo kwala to ko do lam ni.